sin bezo se na bon chawin lem nei vin tuni thil so ho chu het so ke wa hi in alang khana chu kipa na mitli tampi zong analongin alang khana dana mitli zong tampi analongi ti ho zong chu mo ai in igam sung inam sung din mun pa hi ivet na hi le tu le tu a hi leng mei ho hi bin ngaban le mei te ho hi bin ama ho zong apon na le jing vin ada le jing vin tu chung di a hi tu chung thil so ji a jong hi mi som le li ta chapa som le li hungkil ha do na chunga hi lam za thanga hi in ngaban le hi chi asangkachar hi in hi chi ho loi zong hi I chan ham khana tu chunga hi KUKI CHATE chunga lhasi na tiding ha KUKI CHATE hungkil ha do je a hi lhasi na iza nam khat ne ya yang sit na iza nam khat ne ya thu sei na ho zong ana nei vi ti ho zong chu mo a hi in alanga hi tu le tu a hi leader ho ke ho khoma khat la khat ki ka cham na sim ding ti ho zong hi to gon jing lai a hi in a hin la hi chi ta chapa mi som le li ho hungkil ha do lo je a hi I chan ham khat na to ho hi ananong kai ji a na khat I to go na hi zong la ama ho ji a hi I chan ham khat I tha ki je thei lo ta banga he ana hi in a hin la tu a hi mun choma minister ho milal ho panla na zala chu ei ho KUKI CHATE mi pi taw na zala pathinin tu nia chu a in ko te to ki pa la thanom ta ki moto kit dinga HINKHO a hin pi a in sung mi te ho to hi ta chu ki koya mit hlilonga ho bang chu I vet na hi le lai nat le jingin a hin la alang khat langa NSNIM le ZUF kamson ho hin KUKI CHATE hi gancha chan banga hi a chan wa hi ta chu aninga hi tha dinga to gon hi anei jingo a hi in hi chi to kilhona chu ta chapa he gin zong hi ta chu lo ko na achi na a hi NSNIM hole ZUF kamson ho hin ana chang vin hi ta cha lo hlo laya hi ana kap movin ana kap li uvi ti ho jong chu mo a hin TUNI 9 June 2026 a hin mi pin he theme na diwa hi chichung chang ho hin sei hi tin alang khana ga sei kit dinga cho hi chewa I ta chapa mi som le li hungkil ha do na hi KUKI CHATE I ki sei ngai ji o hi ti jong hi ki sei jong le ki sei hi lo ding hi PG nam tele social media ma sa jong UNC hon Lhadoh dinga to gon a hin nei a hi in a hin la hi chiwa chu social media a jong hi azat in a savin mi lunghan na thei a hi lo le ei ho I lunghan manwa ni ta chu social media ho mang cha thu in a seije wa chu I chan ham khat IMELMA ho zong hi lunghang kit no wa ki phin na anei wa a Lhadoh ding la ya to gon ana pa chu hungkil ha do talo a hi in a hin la hi chi zowa chu KSO General Headquarter in Thupi na a hin bola mi pi ho a hi thei ai le social media a kan loading a hi lo le inam pia dinga phat chom na loading social media thu sei I bol pau hi ki team zep mo hitin chole social media leader ho zo si tilhen admin ho zo si in zong hi ta chu I group mo wa member ho control bol lo hi ti a chu thupi na a hin bol lo vin a hi le hi chi dung chu ya chu mi pi kilung to ta eima group ma thil phalo hi han a hi lo le inam sung po na za chom hi zong le hi chi ho zong chu I chan ham khana control in a bol of in a hi le tu chunga to gon hungki nei pa a hi hung lo thing hi ti zong chu iga sei do ki no hin tin mi khen khat ho hello wa ama social media viral nom ji hama hi lo le views dei ji hama a dei sei ya
inam pi inam se pei ho oi mo a anop no ma peng jong le mi izat ham khanin tu chunga inam pi dam na ding a hi le ti a ikam inaki tim zi win tu ni a hi iso pi ho mi som la li dam ta in ko te to akimuto tai ti chu iga phon do thei hen tin ma ba na jong itiam khana inam sunga lam kai hon thupi na ahin bol te ngul hin ei ho aning khana ho thei lo wa a hi lo le ei ma lunghan ji po na ji a ide isei jing ji pau hin inam pi ato kha thei hi ti jong hi gel do ko min inam sunga leader ho zo hi iti to sot ding ham ti zo hi ingai to di win kana mi te ho kain ti min hi ama sapenin tu chunga award mu a hi lo le Indian government in hita chu kipa man anapi now Surya Chakra ti a award anapi now Mr. Manglem Sang Vai Pei ama anapi na chungwa niau cha het thim na divin hin sei lo han mi tampin social media a jong chu hin ta do ta win a khen khat chu a het thim lo tampi jong mai thewa hi in hi chi ho iga het thim na divin niau cha hin hil chin lo han hi chi Surya Award Chakra Award mu hi Mr. Manglem Sang Vai Pei a hi in apa a hi le son of Reverend Pau Khumang of Gangpi Mall a hi win amawi Gangpi Mall a khosa a hi win resident a hi win ama hin hita chu Burma le India ki ka a thingnoi hung ho hi anamu a anaka ma hi le mini hi apet pet na akap li in khat hi akap li min hi che akap lem pa jong chu anung anazui kitnin hita chu mun khana hi gamla a hi anazui pe in hita chu athum na pa jong hi anathat ni ti ho chan ge jong hi mo a hi ama hi tu le tu a hi Assam Rifle 3rd Battalion a kona dan tong jing lai a hi ti jong chu mi pin iga het thim na diwa isei wa hi in hi chitobang pasal hang san tak chapa aman jong pan ala a duty hoita fulfill a bola agam anama dinga pan anala a MELMA ho anathaji chun Indian government in kipa pi vetsa na hichi award hi anapi wa hi ti jong chu he thein device se wa hi in hichi to bang award ho hi mi galhang a hi lawai le se pai sunga napha tonga gala MELMA ho chunga panna sata la ho bowin hichi to bang award ho hi adon ji wa hi mi mai in hita chu kidong ji lo wa hi ti jong chu iga het the ne dewa iga sei sauze mo hi in chule aman lol hin na ahin mu na chunga Jilai ho Vai Pei Student Association hon jong hita chu pa cha na thu ho jong ain phongwin akipa pi na thu ho jong tampi hi chwa hi ahin phongwi ti a hi in alang khat langa Young Vai Young Paite Association hon jong hichi award amuna chunga kipa pi na thu ahin phon be ki nuvi ti jong hi mo ahi in ama hon jong ahin kipa pi le jingovin Young Paite Association hon jong hichi to bang min amu zo lo ahi lawa hi le tua rifleman Manglem Sang Vai Pei in amu ho hi kipa pi vetsa na in ama hon jong akipa pi na thucheng ho jong tampi ahin ji kir veti chu iga phon be ke no hin tin tu hin KUKI in pi in zanhilanga rongmei naga anaki kap li pa hi chi chung cha nga jong hi kichin ta press release anabola ana seizo a hi tain hi chi hi ke ho KUKI community a kona I macha khutla na ka NAIPOI hi ji ichun hi chewa ki that pa kum som nga le sagi hi chi pa hi rongmei na ga ki that pa chungjang lung panmei ki ti pa hi a hi the a hi le a that ho hi
government in investigation phatita a bol hen lang athan ho hi go na pe hen ti chan ge ya jong hi an hil chet a hi ta in a hin la tu a hi leng mei ho hi I chung wa hi lung hang wa ku ki cha te bol mo mo nga hi ti a narrative pe ya mei te ho to ki tho ho ma NSNIM ho to sot na za la hi pan ala jingu wa ku ki cha te mo thein ding le ku ki cha te chunga alung han na ho hi chi ho to gon anei thein diu a hi lo le pan mun ala thein di wa hi pan ala jingu a hi in a hin la ei ho ku ki cha ten hi chi rong mei pasal khat ki thana chunga e kei ho ku ki cha te community KUKI community khut nung a hi poi hi che wa hi ke ho khazau po vi tu le tu a I macha evidence lawa KUKI cha te kingo na hi ke hon phamo ka sa win hi chi to banga I macha evidence lo approve lo hi la KUKI community direct nga kingo hi KUKI in pi in zong nasata demna ka bolovin a hi the a hi le hi chi wa khut la ho hi government in achung thu hol hen lang go na pe hen ti chan ge a jong hi thumop na ananei a hi in a hin la I chen khom piu leng mai ho mai te in atosot ho hi tu ni chan ge a hi lungkim lawa KUKI cha te chunga khut hla na ding le apan la na ho training a bol na ho a hi lo le KUKI cha te tha na dinga aki got na ho zong hi tampi hung viral a hi ta in ama ho hin aki got na ho hi aban bana to do jing na dinga jong hi to gon anei jingwin tu ni a jong chu ivet na hi le HOUVIN pu HOUVIN hlovum ama jong hi a lo kon na a lo aga kon na a hi attack a hin bolovin amuna hi anakap li jingovi ti ho jong hi mu a hi in hi chi thil so hi nilha lang pung khat la a thil so a hi ta in sun chang lai ta a hi in hi ta chu sun chang lai ta a jong hi chi to banga target hung ki bola phateta a hi ta hi KUKI cha te mong target akibol pa hi KUKI in pi Manipur in jong nasata demna ahin bolin hi chi chung changa ke hon thimo ka chanove aji chu hi chiwa thil bol ho hi NSNIM le ZUF kamson ho na to a hi in hi ji chun community khat la khat Christian khat la khat kilung si ta ding lai hi ta hi khat la khat ikitup to wa I bol jing wa hi la community ki ka a galpi hung so the ki vet da na tampi hung so the hi ti a jong chu KUKI in pi in jong tem na anabole ti jong chu mo a hi in pu hauhogin hlovum aman jong a in sung mi dal ha a tu ni a chu longdam sa jong chu ta chapa hon agalado win a in mun a hin hlut tai ti ho jong chu mo a hi in a in sung mi adal ha ho zo si jong pathin in lungmon na lamon na pita hen ti jong chu iga phone be ke no hi han lang aban la KUKI in pi Manipur in jong statement a hin bol kit na chu hi le tu ni pungkhat la a hi chi to bang thil so uma dei lo ta a Lasan village Tamenglong district gam kai sunga Mr. HOUVIN hlovum hi chi to banga target ke bola lungsit na be hela lo na tong I macha asu sit asei sit a hi lo la a bol khil lo hela akitha na chunga hi government in phateta achung thu hol hen lang athat ho go na pe hen athat ho hi government in achan diwa lom pe hen ti jong chu thupun a hin bol win hi chi to bang na to ki bol hi community khat la khat ki ka a ki vet da na thei a hi lo la community khat la khat ki ka a gal hung so na thei lampi hung ding a hi in hi ji chun a hi thei a hi le civil mi MILHAM ho I macha su se thei su se lo ho hi hita ki tup ma ki tha ding a hi poi khat la khat ki lung se ta le ki ngai lu ta Christian khat hi na zala chen khom ti hi
ke ho KUKI CHATE ka chi piu a hi in a hin la hi chi to banga KUKI CHATE I macha suselo innocent ho lo ko na achi na a hi lo le a chang hlat na dunga hita KUKI CHATE ki bol hi ke hon demna sangpen ka bol luvi ti a jong chu KUKI in pi Manipur in jong phondo na anabol ki ne ti jong chu mu a hi in hi chi keu chu hilova KUKI in pi Cedar Hills son jong tu chunga thilso ho chunga hi nasata demna aboluvin Mr. Haugin Hlovum Kilha na chunga hi NACN le ZUF Kamson ho khutnung a hi in a hi thea hi le hi chi ho hi masanga patna KUKI CHATE chunga khutla jing a hi vin ka pastor ho e tha pi vin pastor ho atha zo wa jong hi ta chu aban bana khat khat na hi ta hi e tha pi wa ke song lung attack a ball vin abana hi chi attack a ball zo wa jong hi ta chu zan hila a jong chu attack a hin ball kit wa hen KUKI CHATE khu hi ta chu attack a hin ball wa mi thu mei tha pi kit no hin hi ta hi a zinga hi le chun community khat la khat ki ka a boina I chan ham khat hung thung the a hi ti jong hi ama hon jong anapong vin TUNI thilso ho deilo na a jong chu KUKI in pi in jong nasata demna anabol ki ni ti jong hi mu a hi alang khat langa TUNI a thilso pa chu he de wa hi in UNC in amasa a jong to gon ananei a hi in KUKI CHATE mi som le li Kiman ho hi ama hon Lhadoh na dinga to gon ananei wa hi le leng mei ho hi ana eng siwa ngai chi UNC in KUKI CHATE mi som le li Kiman ho hi na Lhadoh wa hi le kei hon nang ho vai hop na ka zau ta lo de wa hi nang ho ka support ta lo de wa hi ti chan ge a hi gi ina ana bol wa ngita chu government hi nga hi chi to bang thum na inei diu hi chi to bang demand inei diu ti a hi nasata UNC hoi ana til si no hin ai chi pha na chu UNC ho office ho chan ge ya eteka ball pha no wa chu UNC hon mi som le li ho Lhadoh na ding chu cancel ana ball kit no hi in a hin la pathin hinga itawa aban le milin milal ho ki thopi na ina thum ho chu TUNI a hi pathin na to hung ki phong do a TAPOUVE KUKI village a kona mi hizat pi ki man ho chu mi atam zo inam sunguwa KUKI CHATE a hinga hung ki Lhadoh dinga jong hi ata san ta lo hi IPG inam tile ama ho langa jong mi izan ham khat ki man ho TUNI a hi KUKI CHATE ka he phapo viti a ki sei a hi ta ji chun ama hon jong hi chi to banga chu imi isahi hin bol khadem ti hi kichata uma aban le ta san na jong anaki nei lo hil to bang a hi tai na hin la pathina gin na ne ya pathin hinga phatita in thum je win ni som ni le ni sagi nungin TUNI chun atha ben lamkai za chom chom ho panla na zal le inam sunga leader ho panla na zal le mun chom choma state chom choma CM ho chief minister ho panla na zala pressure ha je in TUNI chun UNC in hita chu lengmei ho thu sei I macha agel talovin KUKI CHATE damsela ahin Lhadoh tai ti chu mo ahin hichi ahin Lhadoh nawa ain kote to kimu to na ho video ho chu ivet na hile inu bing jeng a hi in hlasit na kana a hi pon kipa na ji a khat la khat ga kimu to a ni som ni le ni sagi sung kimu talo a in sung miten jong adam dinga jong ta san zo talowa hichi din mona a umlaya TUNI adam ta hung kimu to chu ama hon jong hita chu kipa ji a anaka na ho bang chu ivet na hi le lainat le jengin aban le hi chiwa mi som le li hung ki Lhadoh ho jong hi pathinin KUKI CHATE ama puizala TUNI a hi chi to bang
KUKI CHATE dam sela hongki Lhadoh a hi ti chu iga phon theo hin tin chule hi chi chung changa hi KUKI in pi in zong press statement khat a hin bol ki nin ama hon a seina wa chu Manipur DGP date 7 ni a senapati a meeting anabolwa hichiwa KUKI CHATE mi som le li ho dam sela Lhadoh na dinga to gon ananei na chungwa kipa thu asei win aban le center government hi nga zong kipa thu asei ki no ve ti zong hi mo a hi in abana ama ho keu a hi pon inam sunga MLA deputy CM tu jinglai pi nem cha kip gen a hi in pi kim neu hang sing a hi in ama nin zong tu chunga UNC panla na zal le UNC in dam sela KUKI CHATE a hin Lhadoh na le CM za chom chom in pan a hin la wa hichi chunga kikumna a hin nei wa pressure a hin bol wa KUKI CHATE dam sela a hin Lhadoh na chungwa kipa thu an sei ki no ve ti jong chu mu a hin tu chunga KUKI CHATE mi som le li panla na kimat na chunga pan hin la ho hi velohen Nagaland CM pa a hi in ngapan le Meghalaya CM pa a hi in Meitei CM pa a hi in aban le Home Minister pa ho chan ge a jong hi pan a hin la wa inam sung igam sunga CSO leader za chom chom ho chu seilo wa mang a hi tan ama hon jong pan ala wa nu te hon jong pathin ta san na zala pathin hi nga thum kita ina thum wa nam pin jong tau thei chana ina tau wa lamlin zot thei chan ina zot zaluwa tunia I nam sunga ta chapa som le li ho jong hi hung so cha hi ti a hi in inam sunguwa leader hoi veleu chun tunia hi Manipur gam kai sunga CSO leader ho keu a hi po in mun chom choma city branch a kona KSO ho leader ho jo sin jong hita chu a na chi wa ho thei chan ki ho wa government I chan ge a pan ala thei ham ti hi ki ve a Shillong a hi in Delhi a hi in Kerala a hi in hita chu Guwahati a hi in mun chom choma city branch ho jo si jong hin pan ala wa government in pan ni la pi lo wa nang hon present na hin bol lo wa hi le kami kasa hi government khutna a nunga UNC hon amat no a hi in hizi chun nang hon jong pan na la wa ngai ti a chun na sata tauna anhanei na zal wa chu Nagaland Chief Minister pa a hi in Meghalaya Chief Minister pa a hi in Manipur government a hi in chule Indian government a hi in hi chu holo in pressure na sata UNC hi nga hi a hin bol wa hi le UNC in jong masanga na sei bang wa chu demand ana bol wa hi chi demand ho chu kapi ding a hi ti a assurance a pi pha na wa chu UNC in Lhadoh ding ti a hi in a hin la tu chunga a hin Lhadoh ding ko no wa jong hi leng mei hon I chan ham khana na su boy ki no wa jan khat chu cancel ki bol a hi tan jan hi a chu a hin Lhadoh go no hi tan a hin la hi chi jan hi a hin Lhadoh got pe nu chu leng mei hon ana su boy kit pha no wa chu jan hi a hin Lhadoh thei ta lo wa tu ni a chu KUKI ta chapa som le li ho chu dam sela hongki Lhadoh theya pressure akipi dungju ya chu government a kona mun chom choma security force ho thaha na zala chu hongki Lhadoh a mun chom choma CM ho panla na zala hongki Lhadoh a hi in ngaban le tu ni a KUKI ta chapa som le li hongki Lhadoh ho jong chu Nagaland CM pa na san ke in jong vilna vailhun na ho jong ananei ti ho chan ge jong chu mo a hin hi chi chung changa ko hur a hi in chule KZC a hi in ama hon jong ki pa thu a hin sei win hichiwa mun chom choma state chom choma CM ho a hi in home minister a hi in hi chi ho keu hitalovin KUKI CHATE tu chunga hi chi to bang inam igam ngai lu a pan hin la a lam hin zo na tauna hin nei ho zo si chunga jong
KZC in jong kipa thu ahin sayin chule Nagaland gam kai sung hi hen Manipur gam kai sung hi jong le Christian leader ho zo se hi nga jong hi KZC in kipa thu ahin phone be ki ne ti jong chu iga mu thei ne diwa in phone a hi in hi chi chan chu TUNI KUKI news mang cha a igam sung inam sung wa thil an dan ho a hi lo le I chan ge ya ama hon gen thei ha sat na to ham a hi lo le TUNI a hi chi wa ni som ni le ni sagi zo wa KUKI CHATE pan ila na zalu le mi pin pan ila na zalu itaw hat je wa mi som le li hungkil Lhadoh hon TUNI na thu sei na ho chu ibet na hi le aman ho aphat sei na ho jong tampi a hi in hi chi ho ta bang ho hi ima lo de wa hi ipg nam tile TUNI a veleu chun min ahing dinga jong kiging chatalowa ahing nga dam sela ahung po na chunga cho ama hon jong kipa na zala izan ham khat aseyo ahi in asei phat ding mong wa hi ahin la hi chi ho hi ei ho khat la khat I chungo wa ei ho hi gi na ikibol ki jivin hi chu to bang thu na se kho chi to bang thu na se ngai dam na ki thum ding hi ti ho I sei jivin hi chu ho hi a hi the a hi le vi bol lo de hi kana mi te ho ei ho le ho ki sumin si hi bovun tu chunga min ahin Lhadoh je a chu ama hon jong ki pa wal je a chu anop nop ana sayo hin tin ahin la hi chi a sei je a chu inam pi ki pal na ding a hi lo le nam pi hla sap na ding I ma cha ampon inam pin jong khan kho a he eti lang zo a hi ki la wa nga hi chu ho ingai ma lo de wa hi ti jong chu TUNI a hong pot do hon thu ahin sei na wa ko na mi khen khat apona social media za za thu sei ho a ko na kimu ji a chu a hi the ai le kanam mi te ho imi isa dama a hong pot na hi le a thu sei ho chu I ma cha I ge lo diu ama ho zong a ki pa wal ji wa a sei yo a hi bo vi ti lang zo a hi la wa thil hi aselanga ila lo de wa hi ti chu TUNI KUKI news mang cha a kanami te ho kahin tep nom a hi in TUNI KUKI news in ve a hin ngai ho zo se na chung chi win ka ki pa in na bon cha win pathin in phathei na bo jing taw hen